Pozdrav svima ljudi, ja sam Festi, znači danas snimam klip posle dužeg vremena, samo da namestim ja snimateljski objektiv, šalim se. Nego, danas ću vam pokazati kako igrati PUBG na telefonu, to jest na Androidu ili iOS-u, isto možete igrati ovu igricu. Naravno ne znam šta mi sad sa kosom, ali dobro, nema veze, znači tu je tablet, znači naravno može i na tabletu i na telefonu, znači dostupan je i za Android i za iOS. Znači, to nije pravi PUBG, ali je bukvalno isto, znači bukvalno je isto ko PUBG, znači isto. Samo naravno lošija grafika, očigledno, znači to je na telefonu, ali grafika nije bitna jer grafika je normalno za telefon, dobra je za telefon. To je za Android i da ćete vidjeti koliko je to u stvari dobra grafika. Znači, ta igrica se zove, znači uđete na Play Store i Free Fire, znači, ok, sad ću, znači, ući u tu igricu, to je Free Fire, evo ga. Evo, to prvo što vam izađe, ok. Ovo prvo što vam izađe, uđete tu i evo, znači to je Free Fire Battlegrounds, eto, znači evo možete vidjeti slike neke tu, ne znam zašto je ovako kad, ne znam zašto je takvo osvjetljenje kad prikažem tablet, ekran i evo stavit ću 5 zvezdica. Jer je predobra igrica za kontrole, za gameplay, za grafiku, dobro za grafiku i nije baš i ići ćemo završiti. I kad vam se skine idete otvori. Znači, kao što vidite, evo kako izgleda ta igrica. Stvari ne vidite još, evo ovako izgleda igrica. Evo, kao što vidite, i ja ću sad vama staviti tu kako izgleda ta igrica, ali pričat ću samo preko tableta. Tako da, eto, pogledajte. Ekran, idete Start Game. Možda će malo da koči, zato što snimam trenutno, ali inače neće da vam koči, znači možete i na tabletu ili na Android, na Android, mislim tablet je Android, ovo ne znam zašto sam rekao Android. I samo idete play i ubacit će vas na neki kao valjda server. Znači ja se zovem Milan, to je moja sestra stavila tako. Znači to nije moglo drugačije, vjerojatno je moglo, ali eto zovem se Milan. Od sad me zovite Milan, šalim se. Nego evo, kad uđete ovako će da vam, bukvalno, bit će ovako. I morate da čekate još 30 sekundi, bit će vam 40, znači evo sad ću da vam objasnim. Ovdje se skače, kao što vidite, ovo. Ovdje se puca ili udara. Ovdje se ovako puzi, kao što vidite. A ovdje se čuči, evo kao što vidite. Evo sad ću da skočim. Ovdje gore se brzo trči, znači evo kao što vidite. Možda odmah neko ne skonta šta se radi u igrici, ja nisam znao i onda čim se vidio, ono kao, pa zar nije ovo PUBG kao iz aviona kad kreće i to, znači mislio sam odmah da je PUBG jer, evo, i to i jeste PUBG, bukvalno samo se drugačije zove, evo, bukvalno imate ovoliku mapu i po pravom PUBG-u, sad će ljudi početi da izlaze, nemojte odmah izaći, evo kad vam piše, evo, ovo kad vam se pojavi, nemojte odmah izlaziti. Ja ću da idem, na primjer, tamo. Da idem gdje ljudi idu. Dobro. Sad ću da otvorim, pa dobro, idete na open. I, ok, nema nikog valjda oko mene, znači, ima onaj lik tamo. Budite oprezni, mislim da neko ne dođe tako, zato što
će vas najverovatnije ubiti ako bude brži od vas. U uzimanju stvari i pronalaženju stvari, to jest. Znači idete ovako, evo sad ću da uključim sprint. I evo ovdje imaju puške. Znači ući ću ovdje. Evo, odmah me ali probat ću da ga ubijem pesticama, znači bežite ovako od njega i valjda ću ga ubiti pesticama, valjda je ovo neka riba. Znači evo, bila je brža od mene, znači pazite se toga, vratno ne zna da igra. Ubio sam, eto vidite koliko sam bio bolji od nje. Znači evo sad ću da uzmem stvari ovdje gore uzimate, ok, neko me puca. Gdje je? Eno ga ovamo. Znači ja njega mora da vam se pojavi ovo crveno i onda ga raspališ. Ok, neće da mi puca, ne znam zašto. Ok, nema municiju ljudi. Znači, prelazite na, ako nemate municiju, na šibanje rukama. Ok, izgleda ne znam da igram. Ali mnogo je zeznuto da se... Eto, ubio sam. Vidite kako ne znam da igram. Znači 2 kila ja sam rukama ubio. Eto, vidite kako neki ljudi ne znam da igraju. Ok, evo. Odmah vidim imamo i ovdje vozila koje možemo voziti. To je stvarno dobro. Idemo drive. Znači, sad ću da vidim. Što je stvarno ekstra ljudi. Samo da izađem ja odavde. Pazite da vam neko ne ubije dok ste u vozilu. Pošto ja mislim posle 2-3 pucnja da vam vozilo puca. Odmah se dimi i puca. Znači valjda sam dovoljno pokazao, znači sad vidite da je ekstra. Ubio sam ga, eto, 3. kill. Ovaj kill je bio vozilom, znači samo sam ga zgazio. Ok. Eto, 4. kill ljudi. Ok, prelazimo na pesničarenje. Ne zna izgled da igra. Eto, valjda vam je jasno kako se igra. Eto ljudi, vidjeli ste kako izgleda. Pa ako vam se sviđa igrica i ako sam vam pomogao, obavezno ostavite like, share, subscribe, zapratite me na Instagramu Stefan_Despotovski i hvala što ste gledali ovaj klip. Ako sam vam pomogao, a ja mislim da jesam, ostavite like i vidimo se u sljedećem klipu. Do tada imate pozdrav.